ji destpêka azadkirina bajarê Mosulê û heta niha ji mareka zehf ji xelkî hatine girtin bi tuhmeta wê çendê ku peywendî bi çekdarên Daeş ve hebûyne yan êk ji endamên ew ê rêkxistiyê bûn. Kesokarên wan nîgeraniya xwe diyar dikin û dibêjin heta niha bo dadiyehê nehatine rewanekirin û bi hîç şêweyekî me girtiyên xwe nedîtîne. Dîsan beşekê kesokarên evangirtiya wesa diyar dikin ku bê hebûna hîç behaneyekî kurên wan hatine girtin û heta niha bêser û şînin. اللي نطلبه من الحكومة او تشتي ام داخواست كن جي حكومتي بتني بوما ديار كن اري مريا يان گرتيا بچه اگر كي گرتيا اف دفره همي ديدوانيه بودكن كو او دگار رخصتيا داعش نبو باب من وكيل المنيومي بو والسايلو كارد كر اوين لسايلي همون نياسن كو براي من ريان اوي كار بوياغت كر و كار سيراميكت كر و دفره ما همي ديدوانيه بودكن. ابني مهند أحمد جاسم محمد صالح نافي كري من مهند أحمد جاسم محمد صالح طائبي لتاخي مشاهدة أوي كسكاتي دفروتن لدورة حمامي لتاخي رأس الجادة أوي چناكريا أوي بيتاوانا أف دورة هميمت ناسن جلك كركي عاقل بو كركي باج بو أوي بخكاري فروتنا كسكاتي دكر حتى داعش هات نافيري بشتي تاخي متاحن آزاد بوي او چو آلیه دنیا موصله لسر ریکا حمام علی درکت ناوی وکو ناوی داعشکیه مگلک حوالدان منو کری خواه دی دگل هفجیناوی مرگز ناماوی بر و مدا دست هزین امنی اوان گوتا ما تو داعشی تو چه هاتیه بری ji layekêdî ve Xezwanil Daûdî berpirsê lijna mafên mirovan li Encûmenê Parêzgeha Mosulê di peywendiyeka telefonî de wesa bo dengê Amerîka diyar ket ku kes bêtawan nehatiye girtin û niha li bendîxana Geyara û Feysaliye û Tilkêf gelek girtî lê hene bi tuhmeta Daeş hatine girtin. Heta afret jî tê de hene. Her wesa berpirsê lijna mafên mirovan li Encûmenê Parêzgeha Mosulê wesa diyar ket ku tinê li bendîxana Feysaliyê zêdetirî 1800 kesan bi tuhmeta Daeş hatine girtin. Dê hêta zanîn ku her ji destpêka azadkirina bajarê Mosulê û heta niha hêzên emnî li ser wê çendê kar dikin ku şanên nivistiyên çekdarên Daeş di nava bajarê Mosulê de bimbir bikin. Lewma heta niha xelkekê zor bi evê tuhmetê hatine girtin. Kawa Umer Dengê Amerîka, Mosul.